Mu karere ka Rutsiro umugabo akekwaho kwica umugore maze akamanika mu mugozi ahetse n'umwana. Polisi y'u Rwanda ikora mu ntara y'Iburengerazuba iri gushakisha umugabo w'imyaka 25 mu karere ka Rutsiro ukekwaho kwica umugore babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Bivugwa yuko ngo yamwishe maze akamanika mu mugozi ahetse n'umwana muzima. Iringi ngo byabereye mu murenge wa Bushonye kagari ka Rurara mudugudu wa Kabone hagana saa mazi gitondo kuri uwo gatandatu tariki ya 6 Kamena 2026. Uwo muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yatangarije ibinyamakuru bitandukanye birimo n'igiye ko umurambo w'uyu mugore ukimara kugaragara mu mugozi ndetse ahetse n'umwana muzima bahise bayiguye umugabo bakamubura, bigaragara yuko rwose uyu mugabo ahisaburirwa irengero. Umuvugizi kandi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yakomeje agira ati amakuru niyo kandi ukekwaho gukora kino cyari gushakishwa kugira ngo iperereza niza kuzagaragaza yuko ari we wabikoze rwose abiryoze ko rwose yahise atoroka. SP Twajamahoro kandi aboneyeho gusaba abaturage kwirinda ibyaha kuko polisi itazanganira umunyabyaha wese kuko agomba gufatwa agashyikirizwa ubutabera. Amakuru y'ibinyamakuru bitandukanye byamenye nuko ngo uyu mugore asanzwe amanitse mu cyumba, umwana we yajijutse ava mu mugongo yitura hasi. Uyu mugore ngo yaramaze igihe yarataye umugabo gusa yarashize iminsi mike agarutse muri urwo rugo. Abaturage benshi batuye muri kano gace bavuze yuko bakeka yuko ari umugabo ushobora kuba wamwivuganye kuko nubundi batari babanye neza mu mahoro, dore ko ngo bahoraga mu ntonganya za hato na hato kuko ngo n'umugore yaje kuza kumuta ariko nyuma za kuza kugaruka. Bingere mu byo abaturage bashingira bavuga yuko uyu mugabo wivuganye uyu mugore ngo nuko basangaga uyu mugore amanitse mu mugozi mu cyumba, baje guhiguye umugabo bakamubura gakeka yuko ashobora kuba yatorotse aho inzego z'ubutabera. Ngaye nguko rero kugeza ubu nguyu mugabo w'imyaka 25 arimo arahigwa bukware, ndetse inzego z'umutekano zavuze yuko nizinamuka zimufashe ziribuze kuza gukora iperereza niharamuka hamenyekanye yuko uyu mugabo wakoze bino byaha ari buze kuza kubiryozwa mu buryo rwose bw'amategeko. Nkubwirane nyina cyari Mwinyabari Obed na ingini Obitime News yavugiraga mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Obitime News.